Assalamu alaikum, dobrodošli u novi video. Evo danas idemo, mama gdje idemo? Hoćeš nam ti reći? Gdje smo došli? Gdje smo došli? Mislim, valjda vam je poznato, već smo snimali ovdje, prepoznat ćete. Ma ja, danas se ponovo nalazimo evo u Vranovicima. U maminom rodnom mjestu. Tvojim Vranovićima? Pa mojim, ja. Čekaj, ostalo nešto. I zaboravi. Evo danas smo išli sijati još krompira. Tamo smo zagradili ono sve što smo trebali, posijali. I došao brat ovdje kod mame i kaže hajde dođite, bit će roštilj. I eto tako da smo odlučili. Ajmo, gladan sam. Gladni. Ste li se umorili? Jeste li se umorili? Ja sam možda mlad insan umor. Nisam ni ja, iskreno. Evo kaže Mahir da je se umorio. 2 dana je puno. Jest. Još zarijedom. Ja, zato sada to vikend prošao. Ajde, sljedeći vikend ćemo odmarati. Hoćemo li? Sutra na posao. Ako Bog da. Sljedeći vikend ćemo za sebe odvojiti. Ej. Javlja ti. Bilal i Amar su otišli već. Se obeharali, Bog. Ovo je šljivica. Puno zelenila. Ovi ovdje ovaj komši, on je morao malo ograditi. I kod njih ovdje, prošle godine kod mami, ovdje ulazilo divlja svinja krme. I izrovilo im ovdje krompir. Evo selo, evo kuća, vidiš gdje dođe. Ma joj, to sad. Evo mama, evo djeta se Salam vlada. alaikum. Alaikum salam. Gdje si ti? Pošao ven. Ej, Rodila ga teta malo. Pa hajde. Hajde. Pađa je došao prije. Evo, naložili su već vatru. Pećemo ćevape. Ozbiljno. Onda ćemo i krilce. Vidimo ni igrački što im je teta dala. Pa ćemo vam pokazati to malo kasnije dok dođemo. Evo djeci. Donio mi svašta u kesi. Jel, Alaikum selam, dole kako ste vi. salam je od mene. Alaikum selam. Donio mi sve svašta. Evo donio mi mobitel. Eto. Svaka mu čar, nisam imao mobitela. Evo i mlijeke mi Gdje donio. si, Saro? Šta ima? Gdje još šta je? Evo i ljeba donio. Gdje Bude si se ti? kuva. Alaikum salam. Šta ima? Ja radim. Šta ima? Daj mi živi bil. Čuješ da kažem da? Igrala igrica. Tako. Joj. Čekaj. Eto, tamo. Hvala vas nagradio. Pa ja, no. Nema ne stoji, mogu oni opet da moj bater. Ako je ovo prvo kahva, pa ovaj da... Mi gladni. Mi gladni. Pa nije još Zezam se ja. Hoću ja. Ovo je moj dajđa. Ovo je moj buraz. Ne, to je kopije. Dajđa. Dajđa, najstariji. Dajđa. Joj, evo Bilala. Gdje si Bilala? Salam alaikum. Alaikum salam. Jesi li se ti danas umorio? Nisam. Nisi? Ništa ne radio. Nisi ništa ni radio. Hajmo dole pokazati vatru. Hajde Samra s nama, hoćeš? Hajde vatru. Da pokažem. Evi ovdje je malo ograđeno. Dido i Nine ovdje siju. Ovdje je didna njiva. Didina njiva, njive, dvije. Ova ovdje ima ovdje pregrada i ovamo još. Blizu kući, ljepota. Živim ja sam mislio da se vidio da gdje ti si usredak. Boga mi lijep dan. Treba znati iskoristiti sve.
Evo vatra spremna da možemo proštiljati kasnije. Eto pa vam se javimo opet ako Bog da malo kasnije. Evo djeca se igraju. Ko je pilet? Joj, ja ne jedem pilet, moj. Šta jedeš, Dajića? A? Pa se hranimo kvalitetno. Ne ozbiljno. Šta? Piletine. Nije neka teletina, nešto nemam pojma. Teletine? Ja. A šta? Svaka čast, vidiš. Pa nisi ti men svaki, ja. To naš, jest. Što nas Dajića časti? Pa, Svaka čast za Dajiću. Da ga Allah nagradi. Ne mora što. Džabe, zaslužili smo, radili smo malo ovih dana. Vrijedi je nekad se počastiti. Evo mačka namirisala. Dao je malo stira. Namirisala, fina joj boja. Fina joj boja, boga mi. Ajde nam radi, ajde. Inače u Hrvatskoj. Tako? je. U blizini Puli. Lipa naš. Lipa naš. Ne, Lipa ovako. Nema da uzmem. Dim. A? Nije tu. Što? Hoće ovako. Pa vidiš šta je čovjek, šta je čist. Kakav je te upaljač? Kakav je tu? Poseban neki. Kažu čovjek je duš za sirotinu. Valjaj za sirotinu. Ja kroštilja volim sam pojesti. Ne moram. A pripremat ništa. Slabo pripremat. Volim gledat kako se pati ovi što peku, ja. A ti? Ima neko voli ovo. Ja volim oko vatre. Kroštilja voli. Ja znam da u mene Šura to voli. Dajiđa ima veliki roštilj, ali eto nije znao da ćemo snimat, punio bi veliki. Ali ovo Dobar moram pokazati kako je naštimo i ovo fino. Lanović i Mirna, gledaj. Ne, puno auta ima. A? Tu ima puno auta. Na vikend došli sad. Inače na Jaski tamo nema. Ovih se još Ma ja par kuća, mislim ima kuća, ali slabo ko da živi u njima. Ima domaćina. Pa i ovdje je ista situacija, na ovoj strani. Sve su našli na mjestu. Ja kad si kupio Dajiđa meso? Danas je nedjelja. Juče. To si ti ranije obezbijedio se. Danas je nedjelja, ne radi ništa. Svaka čast, tako i treba. A ne već sutra. Ali eto da nisam Naš bio, čovjek. a da nisam bio sutra, Ne ne bi bi ja danas mogu sve- danas sjest tako. jes. Ovo tako i treba. Nekad je dobro biti sutra, jel? 100% je tako to dođe. Treba biti. Dobra je vatra, To je najvažnije. Hoćeš reći žal. Evo Dalal, idi. Gdje si Dalal? Šta ima? Nećeš da pričaš, jel? Gore se pila kafa. Kako dole ima put. Ti da se danas umorio. Kaže, Nisam. pa ja si rekao da te nešto vrat boli. Pa to me vrata boli. Mislila sam da je od umora. Nisam ja ništa radio, bol, znaš. Mene vrat boli, dalje spava, sam sam popio na oljin. I ono krenu uzeo nazad. Ja, pa ja onog bilo jelova me- onako imaš. Tamo možda kasnije popustila. Klopman ti ispopio. Na klopman, ja, šta znam. Eto i sad se ne možeš okrenuti. Ja nisam svoj kaf ni popila. Eto i stoji. Mina, kakva ti tvoja kafa. Emina Tako, Kornina, ja čekam da ohladi i onda... Sad ćemo izvagat jara da vidimo koliko ima kila za 1. maj kome prati.
Hoćemo. Pa hoćemo da ga izvažemo, da ga prodamo kome. Mogli smo mi okrenuti. Amerovo. Pa eto, kad sam ga palio krenut ćemo. To nije problem. Dido je kod ovista, svaka čast. Amerovo je jare, Aha, pa nije hajde. moje. Ja, Amerovo je. Njemu njegove su pare, nisu moje. Nine, šta si ti radila danas? Ništa, mala sam pokuće, evo gosta od dočekala. Vikend sastali se malo. Pokuće, do duše nisam spremala, sam hljeb ispekla, jer sam satara napravila. Čuj, mašala. Eto, Mirza došao Ma i evo. došao mi zeti, čerka i unučadi. Puno, Puno mašala. puno. Tamo, u kuće. Ja, u kući je tamo. Jeste li posijali vi sve? Ma jesmo vala krumpir i luki, još grah. Ma je. Sad oko tog kreću poslov još malo. Ma ja, ona Ma ja. sitnja žima više to. Ja. Još dan, dva i mjesec i dosta. Ma je. Samo mjesec. Aha, i 2-3 dana to je sijanje i gotovo. Ma je. Ja kažem Mahir umorio se i rekao dragi Ma dobro, Mahir, sad umora, ima ovaj malo vikend dok. opet nema, što kaže. Nikad ja lakše nisam posio krompir kori. Čuj, Vjerovala mi, eto vidjela je ona, da mi nisu leđa toliko zabolila. No inače znam pić 5-6 puta je sjedim. koliko sijete vi? Koliko Koliko vi sijete krompira? Sidrama gore. Sad A nisi koliko? kopao ništa, To sam zato ne 40 kila, mada 50. Čuj, uzela me mašala. isprezano da sam u kuću. Ali tako je god, fino, išlo. Ja, oni pravi u kuće, Bez ona, problema. još uvijek ono, Banane se pojele. Rekao ću čovječka, ali eto Pa počela. ne imam čime, neću napraviti. koji smo, ne može nam svima ni bi po jedna. Ko? Banane, kaže Mina, pojele se, rekao popola. Moram, Ajde. pokazujem ovaj čaršaf lijep, onaj. Lijep ovaj čaršaf. Se skupila. Pa ja vidiš, evo kako Lijep, boga mi. ja može. Hajde ti javit ćemo se kasnije malo. Fine Ma mu ja, koje. hajde. Evo mi je sve gotovo pečeno. Još ćevapi su ostali. Eto. Tu i tu. Dađa će tu završiti, a to još malo. Evo maca ovdje. Evo Bilala, joj. Šta je Bilala, nešto se svađate? Salam alejkum. Alaikum selam drugi put. Pa šta je? Joj, vidi ga. I salijem fino zid ovdje gore, duži, bez vrti, da bude sve ujedno. Ja. To će evo Nefa da pravi kamin ovdje. Nek može ražan stati. Dobar Ja, napravi. ja. Ne, Može stati ražan. nema, Nemamo šta. Napravi. Raša. nema ovdje za Nema. ražnje. Nema jarad, nema Ja jarad. radim. Nema za ražnje ovdje sam. Investicija. Praviš napravi. Nema prostora. Eto gore, jarad ti ide slikaj pa reci ima za prodaju biti ako Bog. Eto, reci. Koliko, jedno? A? Ma, Jedno. ja mislim da Pa će ima biti sad za jedno. 1. Pa maj eto, jedno. za 1. ja. maj bit će evo jedna jare kod mog oca, ko bude želio. Ja, a bit će i posla ako Bog. Da, Da, tako. Da, jedno. Pa eto, još. Eto, mi ćemo sad da ručamo. Gladni sam baš. A ništa na stoli još nema. Sad će ako Sad će. Pa se vidimo i čujemo ako Bog da neku drugom prilikom. jest. Allah manet. O, no.